Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kita mulai khataman Fathul Qarib di bulan puasa ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Fatihah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan mengalir barakah, manfaat dari para musannifin, para guru, para aulia. Utamanya kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu liridha ila talasum ila hadrati Rasulillah Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sadatina Abi Bakri wa Umar Osman wa Ali wa Talha wa Sa'ad wa Husain wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir ibn al-Jarrah Zubair ibn Awam wa baqiyati sahabati ajma'in wa ila hadrati jami'i wa ila hadrati Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib wa ila hadrati Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib wa ila hadrati Syekh Khalifah Umar ibn al-Aziz ila hadrati Syekh Muhammad Subhan Al-Hamdani ila hadrati Syekh Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani ila hadrati Syekh Ahmad Rifai ila hadrati Syekh Abdul Salam bin Masis ila hadrati Syekh Hamdani ila hadrati Syekh Abil Hasan Syadili ila hadrati Syekh Al-Arabi ila hadrati Syekh Muhammad Bahauddin Zamandi ila hadrati Syekh Jaluddin Ar-Rumi ila hadrati Syekh Abdul Hamid ila hadrati Syekh Abdul Mun'im ila ruhi ulama min syarqil ardi ila maghribiha wa ila hadrati Imam Syina fil Maqbarah Darul Ulum Banyuanyar Kiai Isbah bin Ishaq ila hadrati Abdul Hamid bin Isbah bin Ishaq ila hadrati Bakir wa jami' usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim ila hadrati jami' masyina fil Maqbarah man balulum bata-bata ila hadrati Abdul Majid ila Abdul Hayy ila Abdul Qadir ila hadrati Mahfuziyadi ila hadrati Abdul Hamid Mahfuziyadi ila hadrati Abdul Qadir Pira Mahfuziyadi ila hadrati Lara Hasan Lara Tauhid Lara Abdul Lara Amin وإلى جميع مشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها إلى حضرة جميع مشايخنا في إندونيسيا ستجنah sampun benalam barzah qaddasallahu syarahum maladrahum wa ja'ala jannata mawahum wallahu yu'idu ilaina bi barakatihim wa ila hadrati jami'i abaina matina wa jaddina wa jaddatina masyayikhina wa malimina wa sadina wa ila arwahil ulama wa ila jami'i man awsana bid-du'a ila khair rahmatullah alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Fatihah yang kedua semua anggota Pondok Kilat, baik santri putra atau santri putri, semoga mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat, yang bisa menyelamatkan kita dari kehinaan dunia, api fitnah dunia, kemudian diselamatkan dari arus banjir fitnah di masa sekarang, baik santri putra atau santri putri, semua diselamatkan dari fitnah, diberkahkan ilmunya, dimanfaatkan ilmunya, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi guru besar, guru tauladan bagi semua umat. Bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekhul Imam qala tabu asy-Syekh Bashar Syekh al-Imam Sayyidati Imam al-Alim Syekh al-Allamatu Syekh sangat alim Syamsuddin nyatana Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i nyatana Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i si bangsa Syafi'i tagammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi tagammada muka-muka maposaah hudakah ya Muhammad bin Qasim Allah basyara Allah bi rahmatihi kalaban rahmat Allah wa ridwanihi ban karidon Allah amin amin istajib lana alhamdulillahi alhamdu tining satajana poci lillahi paneka eka akungi Allah tabarrukan karena ngamberi barakah bi fatihatil kitabi kalaban pamukaan kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin li'annaha karena saungkunah ya alhamdulillah ibtida'u kulli amrin dhibalin paneka lukalluna sapan-sapan perkara dhibalin seandi kepekusan wa khatimatu kulli du'ain mujabin ban akhir sapan-sapan doa mujabin sampatani wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati ban akhir do'anah banyak-banyak orang iman fil jannati dalam syurga dari thawabi nyatana roma kencaran ahmaduhu moji kaulahu daka Allah an wafaqada kutu apareng taufik pasara Allah manda ka orang arada sing ngasokane pasara Allah min ibadihi dari banyak-banyak kabulana Allah litafaqquhi untuk ngarteh fid dini dalam agama ala wafqi muradihi atas anyocoki kasokanah Allah wa usalli ban maus salawah nyonaki rahmat pasara kaulah wa usallimu ban nyonaki keselamatan pasara kaulah ala afdali khalqihi atas paling utamanah makhluk Allah Muhammadin sayyidil mursalina Muhammadin nyatana Nabi Muhammad sayyidil mursalina kustena banyak-banyak para utusan al-qaili sya'atabu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din mayuridillah tining pasara orang yurid sing asokane Allah pasara Allah bihi kalaban yaman khairan dak kapekusan yufaqihu maka mangarteh pasara Allah dak kayaman fid dini dalam agama wa ala alihi ban atas keluargana Nabi wa sahbihi ban sahabat Nabi muddata dzikri dzakirin emang sanah atau emasanah zikri dzakirin engan banyak-banyak orang seenga